Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not na ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tayo amin papagayam. Sakbay na, kablawan tayo man nagiti sumaganad. Welcome karagiti nagyaman iti shoutout. The Two Tired Adventures or Pards Mark. Alf Kathleen Umayas, Michelle Gawat kan Michelle Abungan, Bing Soriano, Lorna Bigornia Dumenden, Florenda Kimpaoy, Imelda Cabang, Bog Sapnoyan, Marlene Madayag, ken kadakay amin as supporters. Thank you kadakay amin. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kadakayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapolwan. Makatawain sakbay asumungbat. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Tatang, matuloy kayo kading agpa Isabela intun Lunes? Naa, kasasauda saan na sumumbat? Yak nga rod amaw no matuloyak. Yak amo ko nama, saan kita nakaululi magkalatan? Agur-oray mo dahi ta anak mo iti sumbat. Dahi talakid dahin ti pangungtam kanyak bakay. Sursurun mamat ti sumumbat adagos nga men. Unay daytan kaka. Tatang, sumurot kayo kanya kamapanijayan da angkal sami. Tatang. Apay daytoy at tao tasan asumungbat. Oh, kasasauda ka. Langig ko. Masapul aya nga ilaaw yaw. No di ka mo sumungbat. Diyak karong sigurado no sumurot ako no saan. Kasumungbat ka Ibagam asaan ka sigurado. Matuo kan ti tao kan ka, just kay. Day tala sumungbat, alaan na ka pa iti makatawan. Oh, naidaytaan ka. Nanang, anyat si datayo. Ni tatang mo tinagluto, tanapanak ije bangkag. Tatang, anyat si datayo. Tatang, anyat si datayo. Hoy, makatawan! Sumungbat ka mo tina! Panunutik nga raw, no niya ti awag, dahi ti dahi dya alutaw. Anya aluto aya? Jay, ang naginiling na kan patatas. Igado siguro. Oo, ay. Sa di ka pa'y sumungbat adagaws? Imbagak mo't tayo niya pampanunutik, no niya aluto na jay. Ti kunam kuma, kat aguray, tapanunutok tinaganday jay aluto. Kas jay, tapno ang muda ang mo, jay panakisarita daking ka. Ay, unay daytan kaka. Umunakan ngagdigos lakay, tadapay aramidag. Umunakan.
Nagbayag ka mo na sumumbat. Manyangay ita, nakigiddan kan ngagsao. Di kan tumot agsao, iti oras ti batang mo ngagsao. Unget ka lang nga, unget bakit? Sursurwam nga men, ti sumumbat adagaws. Panunutek pa imit. Kastoy kong aruray. Isumat, sursurwam laeng mat, ti sumumbat adagaws. Tapno napartak ti tungtungan. Unay kamutan. Nanang, maawatan tayo latan ni tatang no saan na sumungbat adagos no kasarita tayo. Alawan, ang masursurunak nga ron iti tao kasarsarita asaan asumungbat adagos. Di kayo pa yan naruam, aya ka ni tatang. Narwama kun ngam siyak nga ron jay tao asaan makaururay. Da kayo na, ti agad just. Anya, Da kayong ti aguray no kaano asumungbat ni tatang. apay ngamin ay atakasta. Mamin ano mo ti sumungbat adagos. Taiming nga ron mo. Slow but sure ako nada. Ay, awan day ta. Naglaka ti sumungbat. Unay daytan kaka. Saan mo't apapanunutan ti sumbat? Saan mo't nakarigrigat akaslamat kuma wano science, wano history. Anas ka na panunutay. Unay daytan nanang. Narigrigat pa'y ka 1+1 ngam ti sumbat na. Unay daytan kaka. Tatang, aday bagak. Anya dayta, anak. May papan iti pakaungungtan nyo kininanang. Nga niya. Jay ngay, saan kayo sumungbat adagos no kas diya kasasauna kayo? Uray ata sumong batak mutlaang. Ti kayat ngamin ni nanang kat saan mabayag asungbat tatang. Amo naman tayo nakastuyak. Amuyo mo't akas jay ni nanang. Wani nga raw. Isa baybay aklatan ti inayo nga agunget no ko Nagbinalitad kayo ngamin tatang. Ti kayat ni nanang kat automatic asungbat. Wani nga raw. Kas laki mat. Kat si kangay mga raud. Naparpartat sa payan jay pag-ong asumungbat. Lemon ta pag-ong. Abay makasakot ti pag-ong bakay. Unay daytan kaka. Ayan tay butas ko ng disok ditoy. Diya ka mo nanang. Isungarod ng paigid ko dito ayan tiruangan tapno nakasagana nga usarik no mapanak ijay uma. Awamat. Ang mga no sa bali mo tinangikan nyo nanang. Sa anak akabaw tapno jak amaw ti pangikikak. Ada di tarabaw ti dram. Insagpat ko di tata mapanmet paglemengan jay pusa. Nabadawl, itay pa'y adeng-denggem abutas ti saritaan. Di ka pa'y lasumungbat adagos mat. Pasensya kan bakit? Sika magayam tinangiyakar iti butas ko. Di mo pa'y laimbaga adagos. Makatawon min na pagsarsaritaan day ta butas. Di ka mo laagunin. Unay mo tinta makatawon bakit? Awan mo't natatang ka nanang. Napanday jay ili manong. Naimbag man ta kinayat ni tatang di simurot ka ni nanang iji ili. At damot ngamin gatangan na. Iso nagkuyog dan Inton adadamagan ni nanang ken ko anay jay. Kad saan na nasumbatan na dagos. Pakaungtan naman ay. Mas daawak day talatan ti pakaungungtan na kininanang. Nimot nanang. Saan la mairuam ka ni tatang? Mas daawak nga rod. Kasjay lang nga roden ni tatang asaan makasungbat adagos. Ipilit mo't ni nanang ti kayat na. Kasimot ni tatang niya. Ison ti agad just ka ni nanang. Sa bagay, duwada nga agad just iti tunggal may samanong. Takas tamot ti agasawa. Nagrigat ti bakit ken lakay nga agsinsin nung bat.
Saan mo tamang patol ni tatang? Nasingpot ti amata, ading. Un nga rod manong, imbaglakit din tanasingpot nga agpaiso ni tatang. Nukas kadagiti daddo mga amma, awanan gubat nga inaldaw nukas jayan. Uunay nga mindaytan, kaka. Agawid tan lakay, tanagatang tamuton amin ang nakalista gagatangan. Why? Wan gayam, nagatang mo di alkohol. Ay, muklatan na saan mo ang nagatang. Isungay nakgatangan nun, sakbay gagawid ta. Agura ka, di ka tamara. Agura. Noon nagatang kaon. Daytan tumat, tama katawan, sakbay sumungbat ka. No emergency nga dauram, awanan. Natayton jay tao, sakbay nakasumbat ka. Anya, ati kung nagsunay ta oram, iti jak pa nakasumbat adagos. Bakit? Ti kayat ko asawan, dayta kabayag mo sumungbat, no emergency na uram ton jay tao, sakbay sumungbat ka. O, naydaytan ka. Nasayat man na nang tanagkuyog kayo kinitatang anapan na kitsyenda. Wen anak, ang matuo kanak. Apay man na matuukan kayo. Dayta nga rod kababalin na kasta. Nga aguray ka pa iti makatawan sakbay asumungbat. Unay daytan kaka. Nukas jayan kat anusan nyo latan nga urayan ti sumbat ni tatang. Dayjay nga rod, tapasig nga emergency no siyak tagdamag. Daytamot ti madikada kayo nanang. Takas lakay laki matmat. Ha? Ti kayat nyo, kat madamapay la damdamagan nyo ti may sa abanag, sumungbaton ni tatang. Unay daytan kaka. Sansanaya nga ron ni tatang mo pumarta mo basit asumungbat. Nanang, madimot ti alawat. Nga oray saan pa analpasan nagsao di may sa tao kat sumungbatan. Madimot ati kasta. Palpasin na pa'y mutiken inistorya sakbay nga umalawat. Nanang, kasjay ti bagayo akatungtong. Daytay umaalawat. Anya, unay daytan kaka. Si kamot ti masabat ko, Franco. Wanan niyo. Mapanak man nagpuro si titarong di Kastaya. kabang kagme. Imbag no maawatam ti ibagbagak. Sumungsumbat ka adagos kat madamapay Maawat lang at ang lana. sasaw. Denggan nagpaymut jak pay lanalpas iti ibagbagak. Amo maun Basta ti talaga sumbat na. tinasiglat lana. Urayong pay mo, tamalpasak ngagsao. Tamangan no adupay ti isilpok iti Sana na masabo na sawat. danggag ti sumarunong ay bagayo nana. Anya? Maday ti kasta. Urayong amalpasak ngagsao, sakbay sumungbat ka. Iti kasta, maawatam Masabo lang ti... nga urayag ti silpo ti bagayo. Madi kasano nga rudin nga yung ginawatan Ang ginawatan tayo malulusan, okay lang ganyak nana. Madi ti kasta. Ako Masamo na, na maday. dinggag. Bayad launay nana. Madi urayong pay Sana na amalpasak ngagsao. masapol nana. Makauma ka kasarsarita. Malipatak ti bagak no sungbat ka sungbat. Jak payla na ibagbagat ti Sana na kayat ko masapol sumaling ba. nakatidugam ti bagayo nana. Tayo sumurlang. Makapakawan kamot iti ganas a kasarsarita. Labsan kan ditaw. Tajak mo't lamay bagat. Sige Kaya amin na kayat ko ngay panawan bagat. kayon. Ang sasauwak paylaan. Napanan. Unay daytan kaka. Di nakasarak kayo ni tisapsapulin nyo, nanang. Anya ti kayat mo asawan, Lydia. Daytay sumungbat adagos akas lakimat. Nakasarak kayon. Langgong kabot nga ube. Sana nasayati kas jay. Mayat na jay nanang. Saan kayon amatuukan amanguray iti sungbat na?
Una, ngamsanan nga mo ti sumarunong ngay bagak, taday tala alawat nga lawat tar aramidenan. Di na pa'y orayo na malpasak ngagsaaw. Binabastos magtikas jay. Saan namot siguro aranta timang bastos nanang? Orayo na pa'y muta, amalpas ngagsaaw ti kasarsarita na. Style nanday jay, nanang. Style nan, ti sumagpawadagaws. Alawatin na di na pa'y amaw no niya ti sumarunong ngay bagak. Diyo pa'y kayat nanang, nagsayaat. Awan ti masayang akan nito. Ngamin, ready to answer adagos. Ay madia, jak kayat ti kasja kasarsarita. Saan na pa'y panunutan ti bagpagana. Day tala sumungbat adagos tam muna. Iso kasayaatan mo laeng ti style ni tatang nanang. Ha? Ti style ni tatang, kat think first before you answer. Anya, unay-daytan ka. Nung tatang mo makatawan, sagbay asumungbat. O di, may mayat nga ron ti style ni Manong Franco. Ta di yo pa'y naibagbagat ti kahit yung nga ibaga, addan sungbat na. Automatic. Maday, agpapadadaasan anormal a sumumbat. May saan na maururay ti sumba na, may samot a dumarasudos a sumumbat. Just kay. Unay daytan kaka? Ay, gayam. Si Mang Puta ni Tatang Mau anapan nakiuraga, itay pa'y ananang, nailuto na pa yan, din sangput na. Kayan na nga ruden ngay. Adak ditaw, agin inanaat. Ay, awan kan, badol. Itay pa'y adamdamagak, no ayan mo. Ada ka malagayam dita, just kay. Itala asumungbat ka. Makatawanan, ngagdamdamagak. Ada ka lagayam dita. Sumungbat ka malagayam. Uday-daytan, badol, ay na. Kanya-kanyang style, ti panagsaon no panakisarita na ita, Nana Marta. So nga, anusan tayo, di kasta makasarita tayo. Ada pumanaspas, ada mo slow but sure. Kan santay nga mo, no, damot madilaw da, ti panagsarita tayo. O, da ita. Ngala, sakbay nga abutan tayo ti makatawan. Umakada tayong. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan anapolwan. Makatawon, sakbay asumungbat. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin ka ipanang tarabay.